İcarê di dema erdhejê de çend dengbêj û stranbêjên Kurd li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hewil didin qurbaniyên erdheja Bakurê Kurdistan bi bîr bînin. Stran çêkirine, bi riya stranan wê yekê dikin. Kesê ku emînha stranê bibînin, kesê ku nivîsandiye navê wî Abdulselam Akinciye bi taybetî li ser mesela erdhejê çêkiriye û belav bûye deng daye em ê binêrin Şewket Herkî wê divê derbarê de çi ji me re bibêj. Digelek berhemên ku di derbarê Kurdan de hatine nivîsîn behsa çanda dengbêjiyê tê kirin û di van berheman de gelek car em dibînin ku tê gotin Kurd xemgîniyên xwe, êş û azarên xwe, dilêşiyên xwe, keyfxweşî û serkeftin û şahiyên xwe berhasil her haletekî û gelek caran jî bûyerên dîrokî dikene stran û dengbêj wan stranan dibêjin û bi vê yekê ji ew çîrok û hikayete têne neqil kirin. Weket hêzanîn 24 meha yekê li bajarê Elezîza Bakurê Kurdistanê navçeya Xoxê erdhejek çêbû di encamê de 41 kesan jiyana xwe ji dest da bi hezaran kes birîndar bûn û wêraniyeke yek car zêde jî çêbû. Li paytextê Tirkiye Enqerê jî beşek hunermendên Kurd bi erkekî rabûne û stranek kilamek li ser wê erdhejê nivîsîne. Kesê ku stran nivîsiye navê wî Abdulselam Akinciye û bi xwe jî karê televîzyon û ragihandinê dike heman demê li ser çanda dengbêjan li ser stranên dengbêjê lêkolînan dike û her wiha servet Dilgeş jî ew strana bilêv kiriye niha lêre amadekarî tê kirin ku stran baştir û bi rêk û pêktir e bête gotin. Ez ê yekser pirsa Abdulselam Akincî bikim kanê wî bi çi hestekê ev kilame nivîsiye û çîroka vê kilamê çi ye behsa çi bike. Merhaba. Rêyekî ku Kurda di hundirê xwe de ji xwe re çêkiriye û bi saya wê rêyê yanî em tecbînê dengbêjî heke ku otoban be Kurda ji xwe re xaçîrek vekirine li wê otobanê li her qadê jiyanê bi saya dengbêjî dimeşin. Îja bo belat û em bêjin bu yerê mezinê ku li ser civakê bandorekî mezin çêdikin her dem ji dengbêja re jî bûye mijar. 24 meha çile yani haftekî berê çend roj berê erdhejekî mezin qewmî di wirda mixabin 41 insanê jiyana xwe ji dest da di wirda li gundê gezîna girêdayê madena Xarpêtê ew jî navçeya Xarpêtê yani ya Elezîzê li wir li gundê gezînê avayekî 5 qat hilweşiya mixabin bin wê avahiyê da bi navê Pinarê xanimek û di hemla wî de zarokekî keçik ya 6 meyê hebû û tevê zaroka xwe 12 salî erdhejê de jiyana xwe ji dest dabû ew jî li ser min gelekî tesîrek mezin çêkir ji bo ku ev dîroka hana ev roja reş mayînde bimîne di hefza civakê de û min jî kilamekî wiha çêkir niha jî û ez û hunermend dengbêj servet Dilgeş û ew jî dengekî serhediye dengekî nêre em li ser kilamê dixebitin înşallah ên van roja yê derê Em dixwazin dengbêj servet Dilgeş hindî ku we amade kiriye ji ber ku dibe hêkarê we li ser berdewam be bila dengbêj mamosta di servet Dilgeş ê ku amade ji bo bîneran. Pinarê got daye re benî roj esir da tirseket ye dilê min qidum li çakê min ji kestine destê min li min nagere dengê bavê min ji guê min dernayê Vî 24 meha çila roja piştî perşembayê sir û seqema zivistanê vê berf û vê bagerê rê û dirba ser bavê min da kiriye sebra min nayê خوز الحمله من گرانه بیازه بچوما سر مرزله باوی خواه من اجرا بخونده جوه قرآن و فاتحه دای آخ دای آخ دای
خدای دای خدای خدای دای خدای صحتاتا خوش بکرتی دوی کلامه ده بحثا چیروکه که چوانه که یعنی و بحثا پناره کرد پنار کیه سرپی هاتیاوی چی پنار خانمه کی کردن زازایل گنده گزینه گنجی گریدای مادنجی گریدای الازیزه او شف لگوند آوایی کی پنج قاتل دوچه پنار خانمه کی ششمه کوب حمله ویا زکی ویجی و اوجی و تفی زاروکه کی 12 سالی و تفی زلامی ود بنی هزازه دادمینن زلامی ود فلتش هزازه و اف کلام جیم هوناندنه کی وها چکر کو آخافتنا بریا کو هی ساغه یج بنی هزازه درخن خلاص بکن پشتراش خواه جانا خواه دسته دبی کو از مرم جم زلامی خورد بجه مل كلاك قبر بابي من دفن بكن كنت تجي مري برات تجي كلاك ديات جورج فهم كن بابي جر رحمت كده درس بيش خا وسا اخافتنا كي بريا كو هي ارت حاج شبه اخافتنا كي وسا جروك في شكلي درس بيت كي ودوام كان مخابن فنار وحمله وي وتوي زاروكا ويا 12 سال جانا خوش دستن جروك كي وها بله دسته و ساقبن ما مستا دسته تجی ساقبن تو تخازی جمعه بکرتی چی بیش سپاس و خیر هاتن كك عبد السلام جبروي دلاشيه erdheja بدلی به اشیا بخمگینی به تشکیه هادنی زمان به راستیجی به هنگی به تبدا به برسکریه که نتوجهیه پنار خانم کرده مالباده که کرده دما گوت ما مستا گم تشکیوات شکریه تکاری علی کاری بدی ما گو سرچاوی ما دما خباتک بسر خدمتا قلبه همو قلمي كرد بسر سري ما سر شعبي ما بقر خدمتك كم بوز بكي خوش ببن مرحبا هم به هر کی پیروز رابونه دنگبیجی مگود چاندکه قدیم دناو کردان ده و حتی نه تایبتی لسر ارتهجا بونمونه لسر ارتهجا لجی یا ازرگانی ارتهجا وانه و لسر چند ارتهجا دیجی هم زانن کو دنگبیجی کردان کلام نویسینه و وی جارجی لسر ارتهجا علازیزه خرپت خوخه کلام کاتیه نویسی رنگ روزن پیشی اما کلیبک جیل سر بیت چکرن و با آوایی که پروفسیونال او کلام الاستودیوژی بیت خواند